prava i zašto se danas dešava da više na konvencijama ne govore Šerbo Rastoder, Balša Brković, evo neki Žarko Rakčević, nego vam govori Vladislav Dajković. Ovo je sve faktografija. Nama nikad na konvenciji nije govorio gospodin Vladislav Dajković. On je bio gost na našem kongresu, kao i 42. Na kongresu sam i mislio, izvinjavam se. Pa još gore. Nije gore. Ja bih vas molio da nemate ovakve tendenciozne ispade. Hvala Dritane, pokazao si zašto te mrze crnogorske ustaše. A ti, Komleniću, sram te bilo. Ponaša se kao jedna obična seoska torokuša. Iz nedelje u nedelju me pljuješ, blatiš i sa gađenjem komentarišeš moj politički rad. Da imaš petlje, zvao bi me u emisiju da ti fino objasnim sve što te muči vezano za moj rad. A da na ovaj drzak, podmukao, primitivan način vrijeđaš i moje ime i prezime i moju porodicu i sve ljude koje su uz mene širom Crne Gore, to neka ide na tvoj obraz. Govoriš o meni kao da sam niža rasa, kao da sam nedostojan da govorim na bilo kojem protestu, a zapravo kroz taj manir pokazuješ svoju otrovnu mržnju prema cijelom srpskom narodu u Crnoj Gori na čelu sa Srpskom pravoslavnom crkvom koju očigledno sanjaš svake noći. Bogu hvala što postoje i mitropolit Joanike i mitropolit Metodije i Srpska pravoslavna crkva uopšte, jer da se vi pitate o sudbini našeg naroda, vjerovatno bi završavali po onim jamama po Jasenovcu, Prebilovcima, Kozari, Gradišci, gdje je inače završavao naš narod. I znaš šta? I ono jami gdje je bio tvoj pokojni džed, koga su komunisti poslali na Goli otok i koga su komunisti bacili u jamu, koja je sasvim slučajno dobila ime Petrova jama, po čovjeku, mučeniku, po kome ti danas nosiš ime. I da ne zaboravim, ja nemam lažne bijele rukavice, ponovit ću ti opet, sram te bilo.